Sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Buking, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay kaulop tan kaantabay susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani Lignaay Babalay Naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Lignaay Babalay. Good morning, good morning, good morning, Masantos San Maabig, good morning na Martes. Ada balang sinansakay Pizza 2, ada bulan na Disyembre 2025. 23 days more to go before Christmas. Musakila namin ditan, pinablimiran dumarangal yung pong ating mga taga-panood sa Facebook Live ng Radyo Pangasinan DWJE at atang tanagagik. Kumusta kilan amin ditan, we miss you, I miss you. Nagnapara so apay paruntal na sa informasyon na balita. Walay Facebook Live tayo. Sara may kabaluyan tayo yung mga antabay. Mantatalaran na saray balita. Yada kaliber-liber naluyag na Pangasinan, Bansan, Pilipinas. Yada ngaranan na kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Nakaulupyo dasaya na programa. Likna ay balay. Siyempre, amigo yo R.D. Biray Jimenez at your service always. Yadaspeto Technical Engineer Dennis Palaganas. At kami unsawa tatang tanagagik. Sana kami napultot yung maiter na sa serbisyo publiko. Yan ay paruntal so saray matuan likna ay balay. Daray impormasyon ya iparuntal da pa na maglay na sayan programa. Mayor Dong Kalugay na Balay Naswal. Ang iparuntal mutla na say reaksyon binsa ito. Nilira da sa tay paidadawit ang garanto da say flood control at atang tanagagik. Aya isyo, nani narengalan yutan.
Kasumpalan niya wala yang isigap na reklamo da say ombudsman at atang tanagagik. Kana sakay si kato so wala na ngangaranan niya dawit da saratay flood control. Yada balay na linggayan sa yaksak so alik na karuman. Oras alas 6 na labi dan pormalaya in Silaw. So saratay Christmas decoration lighting ditan da sa kabisira na luyag na Pangasinan. Pangkakasakay pantutulungan para naligwas na linggayan. Sa yaksak tan gayaga, pinablimiran dumarengal ditan da balay na linggayan. Masaol yay ginawa dalamot ya rollback, aliwan rollback. Engineer Dennis. Musika, binipisyon ka, anto ka, gasolina ka o diesel? Ay antulaya, dapat iparehas yung Saya gasolina imatagay na 20 centimos at saya nagaw. Say diesel imababa na 2 pesos. Saya kerosene 3 pesos. Kanyan it's unfair. Kwandaray kaparak ya gasolina susarmid luganan mi. Akinay. At walay increase. Walay kiyan. Imababa. Si katutan. So, galaw na presyo na saray produkto na petrolyo. Da merkado tatang tanagagik. Arom nira na isyo yasing bato na da panamaglay na sayan programa. Oy, happy ni ramay e-trike, e-bike da saya National Highway. Agni mangerol so saya LTO, kasumpalan niya impalapagdaya manlapod karuman kumon. At irlen dalaratan so e-trike, e-bike da sa main highway, National Highway. Pero agdani patunton. Okay kini undalan pero watan ni Ray LTO ya banuon dakila. Ibagadala ya bawal kayo ditan da sa National Highway. Naniman at dakal so alate da sayan kabuasan da trabaho. Adalan kuratan da sa barangay antun ditanad poblasyon ada Balay Naswal. Balay Naswal, Balay na Binmalay at ay gagawin daya bypass road. May kulaan mismo na sa may kaistambaylan na overpass ditan. Kalampas na satay Gumapos Bridge. Narapkad Dagupan. Kalampas na nansangaan no narapkad Linggiyan. Wadta ni Ray LTO. Siyempre, ramay bangar, iran motorista, agdagabay, so mamparehistro LTO. Wan man nira, Engineer Dennis, akatundara. Siyempre, walay patakaran, dapat in motion. Iraratay bihikulo antiskan paraan tan erlen na LTO pero sang kanang ng daramay ramay akatunda iran na motorsiklo, tricycle. Damot ira daguan ya erlen. Ramay paraan dalabat. Ramay no in motion ka at dahil sanda ka paraan. Demanda ka sitaan no antoy violation mo. Watanira da saya dalang kurata na da Balay na Binmalay. Kamyamay so alate da sayan kabuasan tantuoy bangar kimot. Anta for your own protection mo tanay so gagawaan na LTO.
dapat akarehistro, iratay luganan nyo. Just in case, nalagla kumon. Ay, walay nagawan aksidente. So, ni Jad Bulusan, wala aksidente. Ay, Socialist Triangle. At, kyan, for your own safety mat nilan lamang. Sana karehistro ratay motoryo, wala may insurance daratan. Di ba? Insan naligtas kini ed multa na sa LTO. So, nagakarehistro, 10,000 kwa mo pa. Insan nagkini na abala ed say biyahiyo, kinatagaling irasyo Ayaman na parehistro na saratay luganan nyo. Kanyan na nuwalay LTO, untundara karamur. Alagarundaya unalis, iramay LTO, isanira on arangkadala. Di alit kila. Araw nira na impormasyon na balita. Iparuntal tayo at atang tanagagik. Maswerte, iray solo parent, sana all. Amin niya balay kumun. Yada say syudad na Dagupan, wala lamat. So panangaro ni itered sa si kayo na say city government. Napagmatlabat tulungan, iray solo parent. Sarag tong gano laki. Ang pula sa miyabian to, sarag to. Solo parent lang din. Aliwalabat BE. So ibabatikan o kaya nagiging single parent, pati laki. At maminsan na garabyado tayo, hindi nira Dennis to Kasi say nanunong dalabat no maminsan BE. Pero agyutan tayo, walamat iramay lalaki, responsibly lalante, panagpamilya, at walamat iramay aliwamat amin, perlos Venus, iran BBE, aga na kontento mat, sakay. Kanyan say pansusumpalan to, siyan natatang tanagagik, perlos Venus. Vice versa tan. Pero lante kwanda karaklan laki. Pero wala mo't iramay BBE yuntan. Anya na siyempre bukor dang betla so mangitali karkar kalamor. Saray anak da pamilya yakwan. Ayan wala rata niya programa na sa LGU. Ay pangitermet na untanlan na tulong para da saraya so solo parent tatang tanagagi. At jaya da sa syudad na Dagupan. Da liderato na Mayor Belen Fernandez. At walaratan iran mararakupiran na programa para da saray solo parent jada sa syudad na Dagupan. Arom nira na impormasyon na balita. Saya na programa likna ay balay no walaray gabayuran na ay pasabin impormasyon. At saragyutan niya text o kaya jada sa Facebook live tayo. Mang-comment kayo, tatang tanagagi. Ibasa tiratan. Basta walang personalan, trabaho lang. Serbisyo publiko, okay tan. Kumusta laraya so mayores ya mangi susulong nasatay good governance. Kumusta laraya opisyalis tayo. Ya talagan watan iran nun susuporta dasatay panpupursige nasay gobyerno ya iyan mas o dino ikulong kabatan na syuparay ay talagang nagkamal ng limpak-limpak na salapi. Dasayay flood control at atang tanagagik ya issue.
Mustalara may grupo na saray negosyante. Ya may babando na satay no jail, no tax. No ang gapoy nakulong. Iran na kabyangan na saray ay akinunong da saray manumalyan proyekto. Ete porsigidata yaga pambayar na tax da tateng tanagagay. Kwayakin bakit? Da rason ya singanga puy gunggo na to tanatata ko met nilang lamang. Kanya nagabay kurayan na kumustaan. Tanopsi at satisfy ra da sayay no kumpurmira. Satisfied lara da sayay impakakulong. Napigaran munamon. Munamon kuangko taraya may personalidad ya wala DPWH eraya may ang kekelag iran no aliling to da saya sa kaya krimen walay mastermind araya labat irame galamay so akulong la tatang tanagagik inaresto la okay la kasi si kayutan okay la kasi so impakakulong nasaraya tas ibabando ilante no jail no tax. O ni wala lang akulong. Pero akulong ira under investigation ninsan siya. So okay la da si kayo. So satay impakakulong, nasaray impangikulong, impangeral, da saray pigara ira na personalidad. Ay babagan na sangkot, da sayay flood control. O dino, alagaran nyo, may talagan na mastermind, may talaga ng kabalagyan ng personalidad. Kabkabat iran ngaran, yan pag si karay nakulong. Laula da saramay ang imaniobra na saratay insertion, billion of pesos, walalaray bibitlaan, pero napag ay pruwebaan ni at tatang tanagagik. Si katutan so dalan nalay at atang tanagagi. Ay ano walaray manakusa anapag si kara at mangi sumiti nasaray matibay iran ebidensya. Aliwan samay ahinsya sumanggawa mangkuy-koy nasaray ebidensya. Anapag no walay reklamo at suportado na saramay dokumentos, matibay iran ebidensya, yadimanmat so pangibasian, nasaya hinsyan reklamuan dasarayan tutuo. Tanulupok, hangga po, awan, na-dismiss so kaso. Kaya ang patapatang ya balita natan lamat at tasay impan na kontra na Congressman Lebeste. Ang salita ditan da Kongreso. No akin at adsamay impakasuspinde na sa kaya Congressman. Madali ninyong desisyonan. Pero yung dapat nating bigyan ng pansin at tutukan ang bagal kwanto at atang tanagagi. Reaksyon nyo, dapat na maglay na text line tayo 0945-183-4352 0945-183-4352. Arom nira na impormasyon na balita. Dapat na maglay na saya na programa tayo. Wala may katungtong ko. Ay kanyan na aga mampupursige raratay panawagan. Kanarom nira na investigasyon kwanto. Ay liknaan to at atang tanagagi. Kasi walay proteksyon kuanda mag.
Nyayala may ibabagak. Kajad say kiwas kurang natan. Danto kaman tungtungan. At say makapanyari at tatang tanagagik. May tatawagan niya koneksyon. Sana siyempre katakap to tayo koneksyon. May dakal mata kwartam. Pero lalo nira na san siya. Saray madlang people. Yaya at naindan na nasay katarungan, ustisya. Usayan na gagonday pangukurakot. At panamaglay na samay talagan na walay nakulong. Liwan sa ramay munamon. Walay nadosan. Wagingan sa ramay ang kabalagiran na personalidad. Pero lante, amin iraya tatang tanagagik, base dasay ebidensya. Mainumay so manakusa, di ba? Pero siyempre, may mamatwa, may mampatwa. Man so mairap. Pero atay man akusa, ipigalay man akusa ay, mamalsa ay, aliwan amin, ya akusaan na tatang tanagagik, at araya at guilty la. Ano maminsan, wala ramay aakusahan, inaakusahan, yung pala hinaharas lang. Aka-live stream la, tatang tanagagik. Okay la, pinayagan dala. So sa tay gagawaan niya investigasyon nasa ICI, Independent Commission for Infrastructure, at tatang tanagagik. Tanay, ang kabalag larang ngaran. So walang imbestiganda natin. Imbitan da ditan. At okay la. May karaw, engineer din siya at live stream. Yan nabandag na saray kabaluyan, publiko. So sa may direkta, ubat, tandaladat, nasaratay, iimbitan ditan. Piano, nalikas mo mata, no, supay may babagay katuan. Tano supay mantitila. Tano walay tupot andad sika. At medyo na utal-utal ka, ay sigurado ay maniimbinto kalabat na ubat mo. Pero no tupat tanda ka at talagang diretso ka ubat mo, at di man mo nalikas yakatuan sa ibabagato, may imbestigaan. So good, at i-live stream dala na bandagla, nasaray kabaluyan o gabayon na bantayan. So satay gagawaan yung investigasyon nasay Independent Commission for Infrastructure. Dasara may babagan na sangkot. Dasayay manumalyan na flood control. Good morning, dasay dumarangal titan da balay na Labrador. Si Roger, kumusta kalantan? Tan ditan da Baritaw, Mangaldan, Pangasinan. Manawag pala, Manawag. Good morning. Nasaray kabaluyan titan da public market na balay na Lingayon. Dailay likot yo dasatay impangi sel-sel, nasatay silaw-silaw. Ay marakop may Christmas tree tayo dito na. Talaga na manjalteng. No.
No, saya kwanda at singa amay biin maganggana. Oh. Engineer Dennis, no, makapasyar ka ta na da linggayan, di ta na da saya kanto na satay de la Cruz Auditorium. Kalampas mo ta na da saya municipal building na linggayan. At nabandag mo tan so agaylay ganggana kwangko. Agaylay ganggana ya Christmas tree. Ita na da balay na linggayan. Yagawa kalabyan so sa may impang switch na saratay Christmas lights. Ana da balay na linggayan maganggana kwangko na napalibutan nito ng kulay pink. Pink na pink. Na parang tela. Na may sabit na mga dekorasyon. Saya katawag imanod si katayo may siyempre saya produkto ta na da balay na linggian. Iyong pong bagoong. Kanya na makanang ng karata na sara may Pasig. Ang tamtay Pasig, say tawag na nisatan buyog. Tapayan, yun. Ya aka sabit, di na da sa giant Christmas tree. Na da balay na linggayan ay maganggana. Maganggana may Christmas tree. Di na da sa balay na linggayan. Tinga kaganggana ng Mayora Iday Castañeda. Tinga kaganggana ng Darwina. May Christmas tree dita na da balay na linggayan. Ay siyempre maganggana ay Mayor Iday Castañeda. Di maganggana mo tay Christmas tree dita na da say balay na linggayan. Mayor Dong Kalugay na say balay na Sual, Pangasinan. May paway mutla na say official statement tunya nilira da say reklamo yan sigab ditanad ombudsman dasatay agno flood control fiasco tatang tanagagi malaton imburi tatang tanagagi so satay nayarin pangisasangkot or pangidadawit da ngarantun niya ita na da balay naswal Pangasinan. Pawilantita natatang tanagagik tani paruntal sayan statement na Mayor Dong Kalugay. Kasumpala na pigaran makanan paymano malalapod saray manangantabay. Ang puta-putang Iran Balita. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Ang puta-putang Iran Sunata. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for the perfect holiday experience? DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan has you covered. Get ready for the Symphony of Hope, Harmonizing Hearts Christmas Concert.
Join us for a breathtaking night of your favorite Christmas music, performed by orchestra and choir. Let's come together and celebrate the season. The concert is on Friday, December 5, 2025 at Stadia Hall 3. Tickets are selling fast. So get yours today at St. John's Parish Office. Look for Miss Maya Gabanan. Let yourself be swept away by a majestic performance of classic carols and festive favorites, all set to the theme of hope and unity. Bring your family and friends for an evening where music becomes a bridge and we harmonize our hearts as one. The Symphony of Hope Christmas Concert. Your holiday magic starts here. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na ayaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito?
Oras 33 minutos, kasumpalaan alas 8 na kabwasan. Tuloy-tuloy programa na likna ay balay, jada ngaraniren kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kalop kantabay ni amigo yo RJ Bera Jimenez at your service always. Tana siyempre jada technical control si Engineer Dennis Palaganas. Good morning, si Madam Ima Alipio. Good morning, Sir RJ and Sir Joseph. Nice to see you in live stream. Mga kapugi, mga kapaborito. Wanan Madam Ima Alipio. Good morning, Madam. Si classmate Eric Quizon. Saya Quantumat, good morning. And Merry Christmas, mate, Quantumat. Si Bernardo Balot. Tanad Alitaya, Mangaldan, Pangasinan. Good morning, Insan, Quantumat. Kumusta kilad ditan? Si JR. Si Maribik, tan si Maribil, tan si Madam Manang Bioli. Sarah Jimenez ditanad balay na Mangaldan, Pangasinan. Good morning. Say si kayo. Likewise, good morning mat. Say Gaspar family ditanad Barangay Kalit. Binmalay family tan Eco family ditanad say Barangay Lungos, Kalasyaw, Pangasinan. Good morning mat. Saramay dagatan Kabalitian Island Sual, Pangasinan. Speaking of Sual, Pangasinan, at imbanagiran agaw at Pimaway so balita sinigapan na kaso o reklamo sa ombudsman si Mayor Dong Kalugay nilira satay manumalya iran na proyekto say Agno flood control. Actually kabansag tuya sinigapan na say reklamo ditanad ombudsman at si 4th District dati congressman na 4th District Luyag na Pangasinan si Tof de Venecia at wala matla so saya palapagtunya saya na may sigap na reklamo sa ombudsman nilira saratay allegedly ghost project substandard iran na proyekto sa 4th District na Luyag na Pangasinan. Yan malut tumat, yan imbaga tatang tanagagik, ang gapo iraratan iran ghost project tan irregularidad iran proyekto sa 4th District Luyag na Pangasinan. Si Mayor Dong Kalugay at ang paway mutla na sa statement niya nilira satan niya aligasyon tanawadya tatang tanagagik ibasa tayo na intuto so sayay mismo reaksyon palapag na Mayor Liseldo Dong Kalugay nasay Balay Naswal nilira dasatan niya aligasyon at unya sukwanto tatang tanagagik jada sayay abitlay minsay to o statement to niya in kwanto magandang araw po sa inyong lahat o sa ating lahat. Ako si Liseldo Dong Kalugay, Mayor ng bayan ng Sual, ay
mariing tinatanggi na ako ay may kinalaman sa flood control project o anumang uri ng korupsyon. Ang mga paratang sa atin ay pawang gawa-gawa lamang. At lahat ng ito ay walang basihan. Huwag po tayong maniniwala sa mga taong gumagawa ng kwento para makapanira. Mga tao na ang hangarin, ito diay, ang hangarin lamang ay mag-imbento ng istorya para mangharas at blackmail dahil sa kasakiman. Tuloy natin. Nasa na yung ito? Dahil sa kasakiman, kwanto, tatang tanagagi. Nakulang tumay. Ito, dahil sa kasakiman, makakaasa kayo na kaisa ko ng ating mga kababayan na tutol sa anumang uri ng korupsyon at lalaban sa lahat ng sangkot sa flood control project issue. Ayan. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Yun po yung reaksyon naman ni Mayor Dong Kalugay ng bayan ng Sual, Pangasinan, kung saan dinadawit na naman yung kanyang pangalan sa flood control issue. Si Mayor Dong Kalugay ay nasa pangatlong termino na bilang mayor ng Sual, Pangasinan. At may mga nakausap tayo dyan na residente sa Sual, Pangasinan na napapailing na lang sa tuwing nababalitaan nila na yung kanilang mayor ay nasasangkot sa mga ganitong issue. Dahil anila, yung kanilang mayor, kaya gustong-gusto nila dyan sa bayan ng Sual, dahil naman sa kanyang pagmamahal sa kanila. At wala daw silang masasabi dun sa mga ginagawang kabutihan at pagmamahal ni Mayor Dong Kalugay. Hindi man nila nakita nito ng pagkamasarili. At lahat tinutugunan niya yung pangangailangan ng kanyang mga kababayan dyan sa Sual, Pangasinan. Kaya sabi nila pagka may mga ganyang issue na binabato sa kanya, natatawa na lang sila. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala. Kaya ganyan talaga pagka isa kang leader na ang ipinamamalas mo sa iyong mga kababayan ay ang taus-pusong paninilbihan at katapatan. Anuman yung gawin nilang paninira sa iyo, yung inyong mga kababayan ang siyang makapagsasabi at dedepensa sa iyo. Kaya
pagpatuloy mo lang, Mayor Dung Kalugay, yung magandang paninilbihan dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Mantakin mo yung pruweba dyan na maganda yung kanyang serbisyo, yung natapos niya yung kanyang termino. Pangatlong upunan niya ngayon bilang mayor ng Sual, Pangasinan. At hindi rin biro-biro yung kanyang mga nakabangga dyan sa Sual, Pangasinan, pero patuloy pa rin yung paniniwala sa kanya ng kanyang mga kababayan. Reaksyon na classmate Condrado dita na Balay na Lingayen. Basan ko pa, tuwatay babagam. Classmate, manjalteng may Christmas tree tayo dya. Hehehe, konto. Ito'y babagam, yung manjalteng. Singa sa may babagak na ni Manlanti, singabiin maganggana. May kapalibot ya ribbon to tan kulay pink. Na sa dekorasyon to niya talaga namusyak. Hanggang sa may star to di mana da sa Tagay. Siyempre may suisimbulutan nasa may otap tatang tanagagi. One town, one product. Antutan, bagoong. Yan sa Ratay Kapaliber, di ba? Classmate Condrado. Dita na da sa Christmas tree dita na da plaza. At wala ray kasabit iran buyog. Buyog is Pasig, in Tagalog tapayan. Tan may panangikargaan nasa may Inasin, Bagoong. Morning, dasaray tagatan da balay na Sampabian, Pangasinan, Barangay Bulasi, Bulasi. Wala tayo Bulasi. Barangay Bulasi, ha? Yantak, wala dan sa Barangay Rabun. Good morning. Haro manira na impormasyon na balita. Da panamaglay na saya na programa tayo likna ay balay. Kwanto ay balot, dakil ya talagay bangar, Idol RJ, dasaratay motorista. Hangano ibabagadalay nasa kanang bahagi ang mahihina, wadyanira at pagloy. Dakil ya talaga yung tan, pag walang nang huhuli, talagang pasaway ang mga yan. Kaya ingat-ingat na lang. Yung asamay naobserban tayo sa kaya kotse, huego. Ay agaylay. Okay. Agto siguro luluganan man. Engineer Dennis, paluroy mo katay lusot-alusot. Alitla siguro. Ang gano alanganin katunto ka no aliwakan alwar yaman maniyo ibanggaan mo antoy resulta to tanoy di magbaliw isturbo traffic siguro pagbibigyan da kanyan umanla so habit to yaman maniho ay susilis. Pero no nagasgas man, sigurado, man traffic, mas lalo, may nabala at laan to. Kanya kortesiya, disiplina, aratan. Kung pagtayon na pairalan, no si katayo at manmamaniho na luganan. Yad lugar mi dadakal lamot so drug addict kunto ay kinar. Bitlam ta forward tayo at kapulisan. Kanto ay sumpal lamay tinakutan da ya warun drugs.
ng former President Rodrigo Roa Duterte. Yan na ibabaga magikay. Kung naobserbaan mo, i-report mo police o PDEA. O dino, sikalan mismo, suman report. Ani atay war on drugs at atang tanagagik na impatuntunta ng Presidente Duterte talagang dakal so timmakot. Dakal so imamot. Medyo alikas tayo ya amay malaknaban ya pangilalako na droga apaer. Pero san siya ya aga apaer. So saya problema dasay droga. Aking kwanyo. Testimonya, mangi panaknak, iraramay akumpiskada tateng tanagagik. Iran na kamyamay, Iran na droga. Dasay kaliber-liber na bansan Pilipinas. Dayat ni, manlutaw, iran tay droga. Tanatanya kampanya da droga ng former President Rodrigo Roa Duterte. Sikatutan natan so nagmaliw ya sengegan dalan. No akin wadman da say dahig Netherlands. Da satay kaso to at atang tanagagik. Ya arap man tunatan. Crimes against humanity. Kaya saya at agda pinagbigyan, may kahilingan to. Kaya walay nayarin na pangibulusad sa isikato. Pero ayat denied at atang tanagaki kanyan watan ni akulong. Si former President Duterte. Yan ay idadalam mo dyan agikay. Direktam lang, dasaray kapulisan. Dan dyan dasay PDEA. Pero in fairness, dakil ni so apprehension. Yan na i-report. Pakakaral na saratay drug pusher. Pero sa kwandalante, ang gada walay manguusar at wala. So manlalako na droga kanyan nepag. Aya say paeran at saya at amay demand, amay pangkaukulan. Kaya law of supply and demand. Ang gapi mang kaukulan na produkto, sige pa. Supay manufacturer, yung nga po. Ganyan ang gada, wala so manusar na satay legal ya droga et agmet untunda so satay pan-manufacture na satay illegal iran droga. Ganyan ang to'y nakaukulan, pangipalaknab nakakabatan at say bad effect na say droga. Si katuya so kumon pagtuunan ng pansin. Yung pangikalar na sa impormasyon nilira at say maugus si epekto nasayay illegal drugs. Tanggada wala so saray manusar da sa illegal ya droga. Tandaan nyo tan. Aga untunda susatay panggawada nasaratan illegal drugs. Law of supply and demand. Asing singer la, tatang tanagagi ka. Aramay manaalagar da sa sikatayod ere. Tanatan taka live stream tilabat da sa Facebook. Ganyan na gaylay pisasalamat tayo. Da saray dumarengal tayo da saray mga antabayod sa sikatayo. Sa walang sawang suporta sa amin. Kahit live stream lang po tayo ay nandyan pa rin sila at hindi kumakalas ng suporta sa atin. Bale, tasing singer la. Umpay will tilad ere. Ilang tulog na lang.
Diba, Engineer Dennis? So, ang kapulay sapat na oras. Malam ya oras sa tatang tanagagik. Dasaya na programa. Lik na ay balay. Minsanim paruntal. Susaray matuan. Lik na ay balay. Nasaray umbalay. Yada ngaranan na kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Yada Aspeto Technical Engineer Dennis Palaganas. Akalupyo saya na programa Likna Ibalay Amigo yo RJ Jimenez at your service always. Jalabat at 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang puta-putang iran balita. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Ang puta-putang iran sunata. Dame yung Son ang puta-putang iran informasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandaan Town Center, Mapandaan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment
how it should be at Cora's Manor and Garden. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Karamat, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination.